Pozdrav svima ljudi, ovdje je Luka Luković i tada sam u igraonici i moja drugarica. Gledajte, rođendan je. Ali ja bežim od ove dece, jer je ona manja od mene. Vidite, sad ćemo vam obiđem cijelu igraonicu. Evo ovdje, prvi deo ovdje. Vidite? Ovo čudesa, top. Sad bi mogo da radim. Idemo. Sine. Ajmo opet. Gledajte. Gledajte. Gledajte ovo. Gledajte. Ne. Ne. Evo ga. Pošto imam novo nešto. Maskić. Vidite. Daj. Zao. Nema ovdje top. Evo ovdje ova čudesa. Vidite? Čak vidite onda ovo. Bum. Ovdje. Tobogan. Tobogan. Gledajte, sad ću vam pokažem opet brzo. Evo, odzirat ću da to. I evo nas opet, evo vidite sad. Je bilo ekstra. Vidite ovo. Ljudi. Poplava. Gledajte ovo. Onda ovo samo. Ne igram igrice. Neki dečko mu pita. Pogledaj. Ovo sad. Vežbam. Moj brat. Tamo čudo. Kuhinja. Okej. Bum. Okej. Vidite, sad ću tamo da dođem. Da stižem. Bum. Evo ovdje. Idemo ovdje. Onda ovdje. Gledajte ova čudesa. Evo ga. Popeli smo, prešli smo. Čekaj Vučko. Ček sad ja ovo da pređem sam. Pogledaj ovo. Pa je strmo. Moje. I uskačemo. Ovo je tajna baza. Evo. Idemo dalje. Presunel. Evo. Ovdje je tobogan. Ajde sad ćemo tu da se spustimo. Na časnom. Kad ćemo opet da dođemo. Ekspozirat. Kad stignemo. Opet do ovdje. Idemo! Pauzirat ću sad kad stignemo tamo. I evo nas opet na stromom delu. Pokali smo se. Opa. Ne. Ništa. Evo ovdje prolazimo. Evo ovdje. Ovaj dobu. Evo ovdje idemo. Ovdje idemo. Ajmo Vučko, spuštaj se ti sad malo da te snimem. Ajde. Sad. Ajde, spuštaj se. Ćao. Idemo ovdje. Na gornji tobogan. Idemo. Evo ga. Stigli smo. Prelazimo u vulkane. Samo ovdje nabio se. Ovo čudo se nabio. Gledajte.
Pogledajte ovo. Drum boost. Čekaj da vidimo. 3 sada. Stigli smo dole. Idemo ovdje. Ovdje, go. Teško je penjati se. Ne mogu. Više. Maksimum. Naopako. Wow. Idemo ovdje. Spotnemo se. I beži. Bežuče. Evo ovdje. Idemo. Skočili smo. Tamo ono sa piratima. Pauziraš kad dođem na trambolinu. I evo ga. Ušli smo u trambolinu. Nemam. Evo ovdje. Ne mogu sad snimam. Ovdje. Idemo u igrice. Evo ga. Idemo da jedemo picu. Pauzirat ću pa ćemo opet da se nađemo.